ye wɔkyerɛ nya bɛyɛ adomo a yɛ ne sciatica expert yɛ nkorabata no dɔso ɛyɛ tutumire kabra na yɛni nkɔmɔ na yɛnyi yare no ɛmfa mfiri hɔ 3A Herbal Center de koko master no abadwa so yɛ mutim sisi ade koko ni ade nyina so ɛbɛfiri hɔ ɛde akɔbere pam mɛka wɔn ho asɛm na ɔde akyerɛ wo na na kwabena kɛse na nwumre wo de bɛde ahyɛ mu yi yɛwɔ adwumakuo bi ɛwɔ Ghana ha se ya ɔmo de ɛne sɛ ɔmo na ɛhwɛ enyinam kan nyina yɛ tie sompa a yɛdidi dwuma ahodoɔ ɛwɔ yɛn nnwuma mu na afei so efiefie ahodoɔ mu na ɔmo de ato dwanoro a bra fɛsɛm twerɛfoɔ sɛ baabi aduro no ɔpɛ sɛ ɔhwɛ na afei so ɔsom yɛ na wɔsom yɛ sompa nti ɛboɔ no ɔpagya mu ɔpagya enyinam kanea ɛboɔ na wapagya nsuo boɔ no mu nso sɛbɛyɛ a ɛgya nsuo yi a wɔsom yɛ no kwan biara so no wɔbɛtumi ahwɛ na wɔtumi asom yɛ yie na ɔpani a wɔyɛ hwehwɛmu no afei so ɔsan ne amansan de nketawo de ma PURC Dr. Eric Kofi Obute ana ebusa ne sese no ɔhamu nkyekyɛmu no enyinam kanea deɛ no egyina sɛn wɔn lifeline no so no sɛn na wɔn betua wɔn nso wɔn nimu no so sɛn na wɔn betua wɔn nso wɔn industrial area no sɛn na wɔn tua na wɔn nso a wɔn ni industrial area no sɛn na ɔtua to boss ne kyerɛkyerɛ mu ɛfa kyerɛ ɔfa Obute. For every quarter that PURC does the review of the tariff, we consider those 4 main factors which are beyond the control of the utility service provider and beyond the control of the Sompa FM. And those 4 main factors include the generation mix between hydro and thermal, exchange rates, the inflation, and the fuel prices. So these are fuel prices being the weighted average cost of gas. We use mostly lean gas to generate power. So these 4 factors are the ones that are driving the tariff on a quarterly basis. Anybody who has concerns, we actually encourage the people first and foremost report their issues to the utility service provider. So if you have issues with ECG, yes, we will go to ECG, report the issue, put it on paper, and if you are not getting a response or the needed response that is needs of ECG, you now come to PURC and PURC will take it up and take the issue up and resolve the issue amicably. There are times that we have resolved issues and people who were owed money were paid back those monies. People who had their appliances actually affected by, let's say, fluctuations in voltages. When investigations were done, it was realized that it was the cause of the utility service provider not providing the right voltages. People were compensated adequately. So all you need to do is to make sure that you come to PURC and get your issues resolved for you. If the utility service provider is not resolving the issues adequately for you. Our services are for free. We don't charge for anything. So walk into any PURC offices and we'll get your issues. Ira Kofi Obute ena yetene nkade wani amansa di nkita ho edema PURC National Communication Officer edema NDC amanyoko ne Ira Same Jamfi ena kasa wotrese aban se wo hwa aban din pa no a na kyerese aban waboga na fokro no achepa ene sen wo mo de omo kai se adwuma kura fa ne se Power China wono na yede Power Logo Dam ho nsensem ahye ne nsanse wo hwe na omo ho bra sika ya ekomu $12 million a ye sika ya ekomu no sika no mu nsam ne nkontabu no awia emmomo papa nti nsam no se oti bi firi ho na wo de bi ka ho a na unya emuwa no papa asam no se woti bi firi mu na wo san ba wachi kakra na wo kɔ wanim kakra asam no ntiase anim ɛna se wo gyina bonkuma fa so na ahwɛ asam no din a asam no akyeakyea saa so na wo san ba nifa fa so a asam no odwene ho a wo ntiase wo batiase na kyerɛ sɛ wo andwene ho ne say enti omo kan de ata Ghana fo nyina sɛ obi anka na koma mfa to yam ɛndi sa manyoko no de aba ne ye biara ɛfa Power Logo Dam no ho no omo de omo nim na ebrepam Ghana fo ne wiase bɛte wonka. It is not in doubt that payment to the tune of almost $12 million has been to the company. That's a huge amount of money. Now, it is also not in doubt that when the governor of the Bank of Ghana, the body that made that payment, appeared before the Public Accounts Committee and he was asked the basis for the payment, he could not substantiate it. He referred the question to his auditors. The auditors also could not substantiate the payment. It's been more than a month since that happened in Parliament. It is only now that we are seeing a statement from GIDA attempting to explain the basis of the payment. And they justify the payment by saying that the amount was used for certain studies, topography study, environmental impact assessment, soil test, and the rest. And that the amount of money was part of mobilization. The contractor has used it, certain access rules, and its campsite and all that. Now, our position on this is clear. This explanation, belated explanation from GIDA, is completely contrived because the feasibility, if you check VRE's own website, they say that the feasibility for the Pualugu multipurpose irrigation dam was done by VRE between 2013 and 2018. And all the things GIDA claims this payment we are talking about was used for
were done as part of the feasibility between 2013 and 2018. These don't form part of the mobilization of a contractor. Environmental impact assessment was done. You can talk to any expert in the field. Those don't form part of mobilization. And the Minister for Agric himself is reported by the media, specifically Modern Ghana, to have said that Kwalugu multipurpose dam feasibility studies cost $60 to $70 million. Construction cost $1 billion. Yura Samejan Fiona National Communication Officer Edema NDC Amanyo Ekono. Abusuya ye tetin sembese Yura aye freno atokumsen na waye marasebe jone de ma de ya ewo ewutu senya east. Ono kwa na saye yensoafo a wo hwe nsumnam na afenso so no empata eho ensam so. Na ne yete anese mentemo ho ase bi atodwa ewo Electoral Commission Office ne nchen ho pe ya eben kasoa ne nyina no eyese NDC amanyoko no ne MPP amanyoko na ede aboni ne nyina no eyedi ntro ya ekoso no ewo ho na no na menteme ho ase eba ya obi antene ho ase se nam so ema esusu se obi awo yenua ba ma ya yefe no atokum sin ne boso ni fafam ho no omo awo no sekan sese ye kasai enkra ne hwehwemu no ekere se ya bono pata biribi na kopiem ewo 37 military hospital a process for ehwese obetimi ahwe na waboa na pomden na sai jana dada mu ebiemu opani ba ko na woka ho a ono so epra kakra ya ono so no ehwese ne nkwa ebesan aba biemu no eye Ken Adawu na Ken Adawu nsam a wode mayre nyina no etere se wahyeche wode yentie nsam a wode mayre. So we have narrated this morning around 4:30 there about, we had a call to the effect that there's a misunderstanding regarding the sitting arrangement at the registration center, which compelled us to rush to the scene. In fact, my good friend and brother Atukumsi got here even before I did, and so he called me to the effect that the misunderstanding is escalating situations, and so we should hurry up and get here. And so I asked him what really is the issue, and according to him, when he got here, he realized that the NDC have decided more or less to do what they have planned. And what is that which they have planned? Their plan is that because they are unable to bring out people to come and do the transfer, they are going to frustrate the process. Because before this incident, we had picked intelligence to the effect that they want to attack us. They want to attack us. So yesterday, we were not surprised that the divisional police commander came here and ordered that all chairs must be parked and that people must not be allowed to queue in the night. So we all left, only for them to come back and claim that their people are in the queue, when in fact we cannot see the people with our naked eyes. So that is what generated into all this. Ken Adawu ana yatene nka so yobi a opera kakra na e was ansensem no mo no na ndi samanyoko ne faye wo ewutu senya east abaton pesua no so e wo mfimfim mantamu etrese wote niema bi ase a enye yie efiri se ade na akoso no osusu se lie bi wom na ekwan kra prosifo fa so ye wo ye wadwuma e wo baabi asem no se ye no wote ase baabi a enya de se eye yie ne saye ntomo de ade ba akopɛ e na omo sere omo sere se bambo agina tu company fo biada obenya kwan sa asem a akoso no na behwehwemu no omo sere no ada ade bi obeye bia no oma awiamom na Ghana fo entiase efi se yedi ntworo ne yetworo na ndi samanyoko no ya ewo ewutu senya isabaton pesua no so wonfimfim mantamu no omo de sobo ebo NPP amanyoko no se enema na ekoso no nyina no NPP amanyoko no na eta akiri NPP amanyoko no so de krata ba wonte etere se enema na ekoso no ndi samanyoko no na eta akenti we no akoye preto ya obia eka ho asem na nsantwofo yamana nso hono a ewutu senya isabaton pesua no so no de woye communication officer ewo mpotam hodema ndi samanyoko no comrade Steven Delale so wokpo na so wokpo no ene no edi nkomo na yebusa ne so fa asem no akoso no de pa na mohwe no wose asem o ye hwehwe no de ye ka nyina no ekosi se ade bia bekoso bia no ehia se hwehwemu mapa yenti abadwaku a sabi abadwaku a wonyina wo bia fa wogina ntamu na obetima di asem no ma hwehwemu mapa nso etumi akoso we yansam a ndi samanyoko no fa ya ewo ewutu senya isabaton pesua no so mfimfim mantamu obo hwamane a ye de etu etwa na yekọ yanimu ewo elembele mensene mu ewo atoye mantam no emu
na no makuafo ye wo honom kankane woni a odokokofo na ekasa yi ebra na one nsamtwerefo edi nkomo na omo kyerɛ sɛ baabi ade na duru no ayɛ den de ma wo mo asetena ni awia ya wo baase yi ade ba akopɛ na wo bɛbere wo mogya ni oyeye ni nyina no ɛyɛ sɛ wonye bɔne bia wo mɔkro no sɛ obedi diku adwuma na oyɛ na ɔde ahwɛ wonyere ne wo mba ne abusuafo no nyina na adwumakuo bi aba mpɔtam hɔ no mu a amamudwuma na wɔyɛ amamudwuma na wɔyɛ no ɛyɛ de ɛnam mmara kwan so yɛ akwɛskɔkɔ fɛ no galamsey yɛ bi na apie mu ɛwɔ hɔ Benjamin Azachi ɔno na yɛ elembele concern cocoa farmers ɛbra sam trɔfo te yɛ na yɛbusa na sɛmba akomienu miɛnsa sɛ ɔfa ɛde pa na ɛkɔ so no wɔ se bra ade a ɛkɔ so no de ɛbufo ɛtan pa o na yɛsrɛ aban ne mpanifo pa sese kura mene wo kasa yi ya twero krata de akoma elembele mrase betwane Emmanuel ama Kofi Boase ono na esi anamu ye bibia mu no ye de yetumi ya dwen ye were ahyere mu se wonhwe na wonni mayen awia anopa anadwo ne dasuo mu se ekoba se bia bibi ekoso na ye na enye ho a wono na wo se ye de krata no fa no so se be ya krata de betumi adu aban mu na no na ye wuranom na nanom akuafo de ato dwa ya wo tere se empo krata no a wode ama ye wura Kofi amaboa no se entumi ankoduru Ghana mampani na nado dankwa akufo ado ho na wantum panifo bi amomanhwe na entiemu ene dwumu a woto no mpotam so moja pade ahodo esei nsuo ahodo ye dampotam honum akaba akopɛ asuo fia ya wode won ho ato no a eno a na odan nsuo edidi adware ye bibia no galamse ama nsuo nani asei pa ebiemu nso omo kyerɛ sɛ ono Benjamin Azachi ono no nua beba ba akokwa de wadokokofo ya ntam pa na ebra galamsefo no eba empotam honum no omo ye wadwe sɛ enkomo bribe ni nua no sɛ bɛya enkobegya mu na wono aye di fi sɛ ajapade na owura no ete ho sɛ kokofo no ɛso pa na ɛhɔ nso na sika hɔkɔ no so omo kyerɛ sɛ ɛda kɛse pa ne sa ye nti boba no da hɔ saa enya de so betuma ma kokko nua no so abaye osi akwan de amom ti no bɛma no enye kakra bi sɛ bɛya ombetimi atu na omatu ajapade a ompɛ sɛ omutuo no na akɔye ensam pi assembly member de ma de sɛ ya ɛwɔ mpɔtam Nicholas Kofi Mawole wono ɛna ɛyɛ assembly member de ma de sɛ ya wonyambɛta electoral area na wɔtɛ sɛ bra wo de bibia ka na chi a wo hunu da asɛm no ayɛ den pa wo Galamsey situation that is going on in this area. We, the people in this area, have not experienced that before. The matter is that when the fire comes, it is where the fire should stop. I am saying this simple because these Galamsey people, they have not come here with their own idea. They stay somewhere before they come here. I interact with them. They told me they have come here through somebody, so I have to keep quiet. I can see white people; they are not among us. So if white people or red people, they are in Chinese people. That's what I can tell. But they are all Chinese people. They are all Chinese people. Yeah, Chinese people they are Chinese people in the area. Abusia we eye assembly member ne mpanifo bi ye wo elembele e watoye mantam nsam a wode ma nsamtrofo anumere no nsia brem kase na eguso a ye de ma wo no abusia Sompa TV so na wo hwe yi saa so na Sompa FM Sompa 90.7 e wo bono na po ye fam kentampo nkranza tachiman ene ne mpotamu ne nkroto ahodo ye wo mpotam ho nyina nso ye na mu nyina mo asanyumre omu ehwegen no masa afa kase no bi e wo ho na wo ba sonwane ena afa nso hafo ene ne mpotamu a wone a e wo mpotam ho nyina nso etie bi e wo Sompa 98.9 Sompa 98.9 kwenya akono chiame ni monimi abusuafo no maye late wa kire ho a omo nso efa kase no bi ma desia edi akone ba fiefie mu monte so ne ade obi atumi atie bi na wahwe bi wone wa santema mu nso efa bi e wo Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM ye ko yanimo ewo ensamfofro emu Ghana mampani abadi akire Dr. Alhaj Mamudu Baumia ono na ekura franka ediama NPP amadwoko no na okopie mu odne ntobo no akopie mu ewo frau mantam no emu na ebra okopie mu ewo frau mantam no mu no mobekai na omahye no nso a emfie mienu nie ena ye nuanom ya woye adwuma ewo kwantempo mu se wogege eto ewo kwantempo mu to wakasi abano de enema bi egu akwamu a oyi wonu nyinada edi free akwantempo ahodo no mu na mpanifo nsam a wogina so a wodi yi saa ade no edi free ho ayese ebi a wo kwa adwuma no pa na se bi a wo ba fie ni ade a eye car enkyereka so congestion won se na akyere so saa traffic no nko ba bia wagina fa akosa ya de se ehadwen ne scientist akwasi amu akon atane mpanifo transe no ena oyi saa ade no edi free ho na se ye nuanom boro ba se mpembe se de wo ho na kese won ano aduane ena abo wo mo omatia mu apem so bia so boafo ne hwan boafo ne awrade nyankropon na ebra
Dr. Alhaj Mahmoud Bawumia ekopie mu ho na wo ka kira de hye ye wo mpotem ho se obi anka na koma emfanto ne yam nyame ya atom na Ghana fo esa to oba no de ma no bie mu a ekwan bia so no eto ahodo no wo je ne kwantempom mu no obesan hwe na wasan de aba bie mu na no na empanifo bi ya ewo mpotem ho no na General Secretary ma Toll Workers Association of Ghana Edward Duncan and ebusa na se bra the Dr. Alhaj Mahmoud Bawumia ka kire se moya gidi na ban monsanto no bum na nyame ya atom na se oba bibia be koso kama adwuma wajiri free monsam wo no obesa hwe no de ba biem no asem no so moye yi na wuti a enye yi. We have said that this scrapping of tolls was a big mistake that this government made. All they have to do is just accept that they made a mistake and then see a way forward. They should also make us understand that it was a rash decision. They never thought it through before they took that decision. Even though, respectfully, I know it happened in cabinet, it was a cabinet decision. But I believe that if they had thought it through, from all that they are saying now, and then the promises that they gave us, they would have fine-tuned it so that as soon as the closure happened, all the things that they said they were going to do for us, they would have done it. And then also, as soon as the closure happened, all the private contractors who would be put on the roads or to contract any other roads or whatever that they had to do, all these things would have been done. And then as soon as this is closed, they can move in and start working. So it gives us an indication that this whole thing is just, for want of a better word, it's just gimmicks. It's just playing around with the truth or being open to us, especially the workers, and then to Ghanaians as well. So we have said that this scrapping of tolls was a big mistake. That Church of Penny Edema Toll Workers Association of Ghana, Era Edward Duncan, and Yatin and Kay. Abusia, apom tene nantie dwumadie bi akoso e wotepa e wo sante montem hasaya ene nya no eyese woni a wotai onabo Eric nana agyeman prempe achi ono na eye opani a watwene ti sane manfo nya ne mugide no nso na Ghana emrase badwamu e wo ahafo ano north abaton pasua no so eno na wo ya apom tene nantie dwumadie bi e wo honom na esewoni ensa wo ka kire kra owura konadu backman oye petrol de ma friends of nana agyeman prempe otonobo ase cheche mu kakra bra ebusa na se botan na ni so ade hu a ena modern nanti eyesen na first of management pempe ye ni so ade hu nyina ne se ye boaboa mabunu ne mpanimfo ne adofo nyina no se adwumadi ya ye di ye no partisans ana body beka ye fanye amanyo se ne botan titiri ni se wona wo gidie wo na management pempe mu ni ne nyuma sebio ye nyamfa tabanwa ne hye nsa anke kan ne boa o le boa yu ani mpanimfo ni nipa wo mansini mu no ye mpese nipa bi se behwe mansini no ni tina ye bo na chidom na ya ka kire wiase nyina se enam nipa na na do banko akufado eyi ni ma ese director general Jumedia wa de som no asomso ama biaka afuman ene tepaman nyina etiye mrante ne baba wa ne nipa wo a nyina no yaka boma ye yire so sese ne beye bia no ede na agyeman prempe ayi okumfom ebeba tumi anase power come 2024 na first of na agyeman prempe ye ni so ade hu nyina ne se ye boaboa ora konadu backman ono na friends of Yura agyeman prempe bibia no ehye ne nsa ya achese wona wota na chi no opani na ye onfruma na ne kwakra mu kra no opani ba ko so hwe na ototo niema ede ma yewura yi eye Don Churchill ono so nsam kakra wode ma ebra ne nsam twofo bu so na asam kakra no enie na mpempe ye kana waye ubi a aso ye ni fire na ye hwe ni o ya ede kwa fine ena ni kwa uni mo e ku ya de ni nti akonya ko ba se so se mo ko se yes it the opportunity at the mind for in Sadia then share party colors then will be a NDC be a NDC at the better you want to buy it and then this was you couldn't phone in my oil or not class of our parliament house by 2017 up to Samuel hey young for what our education like I say and this was you say on I'm at the mind for anwumere yi me kanfo na media ma wo se baabi a wonam ene baabi a wode wani akire bia no mantam ne bi wo hono ma ensuo no agugu ntabusua de me kanfo de ma wo ne se ebia ne wantimi ankoduru fie ntam ene GSM wo mu ane se mizo 5G de yafra na afenso de yamfra no ewudwa so na ene kasam ne ahintasem a ewo akire ene se
sa wonya fa number na egu TV nase no mo a mo tie radio no de madaro mo mebo number no e de mam de wo mo no sa mizo no ye 5G de ya fra na fa so de ya mfra ye e wo ho mizo no ye wa brobe ne de keka ho nyina wo ho nti wo frɛ Dr. Salase a de open no wa kyerɛkyerɛ mo de a kyerɛ no obema wo dodo bia ya wo pɛ ba bia wo bia no de ma ne nya osia kwan emfa emma wo na mizo a drink papa wunya bia for all your programs when imbekte e wase 0246 270 221 0246 270 221 ade ba ko ya na e ya pa ene se edura nwume na sabi oyam samfro pa nanso so no ebia obewura ba bia se bia wokoya wo ho yie no na akoya den fifi bone ebe firi wo pa mpa wachewo ya de eduru abadwa so na Free A Herbal Center na draw your friend Koko Master no ana yede aba edwaman so abusua de wo mo no se obi biara ya wanya draw bi anomo pen no ehye Koko na se sa yemutim ana ha wo na se bia sisi yade a ebeyi de afiri wo mpa acho tie na hya no so se yede na se wono mo a obetumi atukwan akoba bia opesa wokọ obetumi anom Free A Herbal Center na draw your friend Koko Master ne bi anom atukwan ebra oba fia na obaye niema boko na adwumako no dwene wo ho anopa awia ene anwumre nti wato apete ba bi te se Mr. Herbal calling nak dane Herbal eno achi apidank ba bi eton robia no wo so pe Free A Herbal Center na draw your friend Koko Master ne bi de be yi wo hawo ne o ma ne nyina e de free ho amon 0546 107 107 0546 107 107 wachana nyame ya adomo asabre de ade asa bepacho ye tie na hye no nso ehun hia se obeba santimantan kropo kumasem ansa na wabeje apomodene na de yaje ho abasobode no pa no yare a ye frɛ no sciatica no na de womo ene se yare nka ye bi e ka ho bia na busua ye ho adwuma de wo de obi anim se yaje ho abasobode ya hye da sua ho ade ya hye da ye ho hwehwemu ne enim yare no fare ba yare no wo ho ye be yi de afiri ho afe na eba ye beto no chalk ebra entimi kura emmongura ni padua no mu enhwemu be na apeso ye wo mogya mu odwonso mu anahnefa efiri wo namrom kosu wapampam ya hye no nso ye wo mfidie huntahu abrane wo ho a ye de be ye ni padua no mu adwuma de hunu ba bia wo hawo ne amane no ewo saa so ne edunubra hama enuahini na eye adwuma no hye no nso 21st clinic ye ne sciatica expert no ba bia wo hye bia ye nkrabata no dosso ba bia no wo fa number no a anase bia number no eye 0540 311 311 0540 311 311 ofra ba bia wo hye bia no panifo no befa na ye ne wadi nkomo ne ya kire wo ba bia eben na wo kire nyame ya domo waba na wabeje apomden anwumre Sompa TV so na wo hwe kase bi Sompa 90.7 ewo bono na po yefam Sompa 90.7 ewo bono na po yefam apamdada ene abusuafo no so efa bi ewo honom ya kesa de hye ye working tampon kranza ne mpotam ho nyina so efa kase no bi eda mo nyina mo ase erade nhira mo wone so wo sonwene na afen so hafo ene ne mpotam akwanya kon abro no ma chia mi nimoni abusuafo nyina so dawroma wonya bi etie ye ewo Sompa 98.9 Sompa 98.9 wone a wo Santemantan Kropo Kumasem so dawroma munya bi etie ewo Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM yetwa adigui sompaonline.com sompaonline.com yetwa edifa ho a dawroma munya bi hweye na unya bi ekenkan onipa ya ade a ose ayeye aseda wo mu edema akosua somua enanwumre tintim kase no edema yen ne yemfa aseda ne bi ma bazuka ono so bebo michidom eno achi bra Kevin ani abusuafo nyoforusu aboaje mu nyina bebo michidom na afeso kwa mi redo ne abusuafo nyina bebo michidom a anwumre ede kase no ebrewo na nakwabra kese ne edo besi ha odomfo ya adom na wode yenkwa kyenye ne a wotra ibesa de ahyemu biom na de ho bia no ye de abrewo eda wase ama wadwo 21st clinic a sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo mo de bibiduro e na besa o yare no masa de machine aka ho e yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo magidi wo mu pa no e sciatica e na stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo sciatica expert. Introducing Mixer 5G Sparkling Drink, a whole new refreshment in a can. Mixer 5G is a tasty non-alcoholic drink. It is a perfect companion for all your events, including parties, weddings, and funerals. It is made with green tea, ginseng, guarana, grapes, and grapefruit. Get refreshed with Mixer 5G Sparkling Drink. For bulk purchases, contact 0246 270 221. This advert is FDA approved.
21st clinic yes sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nasia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma gine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkoa womu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a woma gidi womu pa no sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade ne ade Ghana ha ba bia womu ho 0540 311 311 0540 311 311 That's a 21st clinic. Woman is sciatica expert. Twenty-first clinic yes sciatica expert. Sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nasia besi ase ho no. Se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo sa 21st clinic edasonkom e wo herbal ayaresem ono no di kan e ma Ghana fo eti ma ye hu se ye wo yare bia ye fra no sciatica anso hwa o ye nhwehwemu esi bia ye kase a ode ye sciatica nhwehwemu no e ma ye behu se sa ya wa ye ti free esisi achi fa ye to ase fa ye nema besi fom no se kobase ehututuye eye woya na etwetwenwa na eye sciatica sa sciatica nimdie ya 21st clinic ofa baye etumi aboa ayarefo bebre ama omotumi adiomo ho efri sa omoto asintini na etwetwe mu no mu ewo mu se ayaresabia bebre enso kase omosasa sciatica yade no bi nanso se original ne wo ho a yemfa imitation fanya shey 21st clinic nkoane ayaresabia ewo Ghana ha enam no kredia ewo wondwumedie munti na wotwe bia obia phone lines to ho ma yarefo ne won dinkita ho wo radio so sciatica manfo nim se 21st clinic esa no danchen a ye wo yade bebre wo ho a wo radio so no yate ho adanse bebre se 21st clinic etumisa te se eye esichire yade akoma yade also awomu sensem ennamu yade wachika se eya etutu woni so ene briwo wodwonso ntentem wo honam nyina eya wotifa edwaw woni echi epopo wonofa ehihim wonnan na wonsa ayetitiriti ana emoye dududu ama wontumi mpeja se eyade nkoa ena etetewo efri wuti beka wona ase na wo pe ayaresabia edi no kredi besaw yade dia eno ane 21st clinic minim anamondo do wotu efa wo yade ho eye nokre se wo do yade achini ache nanso kawa koma to yem efri say 21st clinic eye ayaresabia otwewo na wajiwe free wo yade nsem wo Ghana ha ye won krabata me bebra ebenwo wo bebia wo bia ya wa Accra tema domi kaswa takrade takwa obuase koforidua nkranza tachimai brekum goso sunyane dwaboso ene kumase ye adwuma efri juada etikosimmenida holidays ni nano ye adwuma freyen ewo 0540 311 311 na yenchiro ye chira kwan no ye 21st clinic na clinic of your time 21st clinic still the sciatica expert still the sciatica expert ebusia for 21st clinic no yasa yade amane abasobode dodo ya yaje no echen otwe ho nwi eno ntide na ha wo ni titiu ene se wusisi echi entini ye sa ho efa oto ase efa osremu na atiesi wanentu afa ho abesi wo nentini ho no eya na etwon eya na ye wo ya etutu wojo ho enje ni titiu kra poni se bia wo kwa akoda no wonim se wonkoto na wonton mpa so se wonhuri wo huntu so eya na akwa ya asem
eno ne sciatica yade no 21st clinic yen ene ya yen hwehwemu ehu se yade no eni ya pene kira kwan ehu ne dia na chese duro ya yade tu ase no so no ya pene dada e de asienti ne bra na yemfa enu papa no ensa enfa maum na yade bia ya eha wo no misraw to amnika 15 branches ye biebie wo dia ne se wo dia wo fa aba we say na yede eba beto dwan watimi afre penyifo beje so no wapa akwa ho san ene ayaresa e de amount 0540 311 311 0540 311 21st clinic na the sciatica expert Elsia Yamamuajo Adamuwa say I say ya Sompa television so Terawan television so Sompa 93.1 FM Sompa 98.9 FM and a Sompa 90.7 FM Yegyina ya ka bomu ena enekwasia da djubo so mede etoso mienu e won fimpi mienu ne aduonu nan mu no yatena sia yede healing point dwumedie no eba bedan wo kwasia da bia bro no nsia bo apem kosise no nso bebo apem no wapomode ho nkyerkyere mapa dwumedie ya yato din healing point no ene yede bre wo sebe ya empomode no ebesipi na sita ene ma ekwa achew no wahu sampa ne ma nkoye ntia wasa me pen po masibre na nipadua no so enya na hoto no ho nkyerkyere na 21st clinic the sciatica expert wonom asoya sna yede eba bedan mo wada roma domien wo Facebook no so tara 1 TV Sompa 93.1 FM Sompa TV Ghana afa TikTok and na YouTube no so Sompa TV and also 1 TV Obo Sciatica Research and Treatment Center na 21st clinic and so Facebook one so wonsa ebeka yen na dwumedie watimi aka ye ho obetimi akwa befo online so na watie yen www.sompaonline.com and also 1online.com ni nyina da obo hya ho a wonsa betimi aka yen midi de ohene yire maame akua yeboa asiama bronya obetimi afrem abrewati ameje so dodo na ene ebra ne ko ai enti ye nche ho kra ye de ensemua na wotwe etwemu no yede etu dwa na hunto aso ena ye ba betwetwe ho enkomo no deep vein thrombosis. Now before that 2 weeks ago Dr. Yusuf yawo free 21st clinic by near besuya DP claudication yesi bia wo ye exercise wo nante anase wo gina ho ache no na wo te ya obi ewo wo nan mu anase wo nsem wo de wo honam duane ya bibi na fe wo te ya wom ni nyina ne se emoja ye wo se kodru bia ye ho no entimi ankodru ho ena ya na emasa ya no eba wa kire ye ntini ahodo miensa ye woni pedua nim no o se arteries no na chese enframa pa ye nuane no wo mu no entini ya chese no de koni pedua nim no no na chese ye fra no arteries no wa me ya hu se ye wo veins nso wo ho na sa veins no so na sa arteries ni dwumedi a wo die no emoja no de koni pedua kwa nim ano no so akwaje no de ko back to the heart ana sa akoma nim na no free won so a wa me ate asese wo ba ko bi e fra no nerves and also I say why yes nyam kanea why yes light why yes be a woman no enti better say won so na yetititi won san so yetititi be bibia wo wote ya wana say wo feel bibia no enso na ya na ema ye hu sa na ema no wo say claudication no ye wo mutu ye wo de free wo sisi achi efa wo to ase wa kwa ujonku doctor na kan wo jonku ada wo ka try esa akofom no wo say no ya na che say ye kan say thrombogitis obredian buamie ene neurogenic claudication na free na downwards no dey free sisi for to ase befom no o nantia na say ase ahoma bi akyekyere onan wo ye wangina ho ana wo ya atofom ene neurogenic claudication na kyese no nerves no na problem abom yes anatie ena ba ko no so ana eno so ya vascular claudication na kyese eno so arteries no mu no entini no mu asisi enti wona ntia na sa onan ya wo ya na sa onan na gene a gene firi onan ase na eba soro eno so na vascular claudication no eti abusia okama yeti asese ya nhwe na ya ntwiti of 21st na nka obo ba ko bidin de he no thromboangitis obliterans
na ya na ma wonsa na na ye online no wonsa no ye otitriti na thromboangitis obliterans na say when treat betimi aka wato ho na claudication so no wan hwe betimi ama heart attack and say stroke doctor de yafe no nti ye ba bedru deep vein thrombosis no so e ma doctor de yafe mo p for the sake of your listeners and your viewers na wonom enya bientie da sena na se na wotwe atwam nti no wasade ye be free ho deep vein thrombosis na okokodru ya akodu ba bia na nka wo kire ye de ba wo se ye eni nuane ye wo se ye de eno nti ne ma na kwanya Dr. Yusuf Salifu na won fa ye fam deep vein thrombosis doc last week no can said there ben ya cheche mu kaka na answer na no say what to say nyame adomboko why ye fe me da wase ele ye suamu nti doc na ye penyi no nti ye titusi wa na ma wachi manager Daniel ne doctor Brothers Foster mu nyina ho ye wada roma obi a ho ye pa ya se ye chia wo mu nso all right yankoi yo e de me da wase na essence emre nu saka kranti no wa bo no tofa kakra ma na ya me de pa wa kan nyina na said be ya ona 2 weeks eba last week eba ndey omantimi unfollow yen no ho be hia se ba ye be mo just kakra na nde no de nti a eba ha se titru no se ye be kire ayaresa konya be fa so asa sa ya de we ya bobo so nyina no konya be fa so asa na owo bi na sa otu anam bia wa hu se sa na ma we na metu na me pese me sa me ya de we na ye ka se nipaduanu mu de ye di entini miasa ho djuma ana eno na ye arteries no veins ana eye nerves no enti abra o nantena na yawo bia ba na se onan agene ana se abra o ye bibi na bo se onsan lock onsan ntimi pagya nkosoro na se onsan cramp no emu no eye oya ana afi nso ebi o hono ma etimi ma obi na se atata ni nyina no ena ye kirekire mu a de kirekire ntini ahodo miansa e woni paduanu mu na eno no ye bo arteries na ye entini a ede moja mframa pawom ekita nutrients a ede free akoma no honom ede ko enipadua na akwa nyina se e bia onsan onan o kidneys obrebo afei ede moja no ko wia na afei veins no so eje sa moja na eno mframa pa nimu no na afei no so dia free enipadua na akwa nyina na ede akọ wakoma mu bio ana nerves no so eye wires bia eno ena de power enam ni peduanu mu se ebia obetimi anante ena ma otimi nante ena ma otimi kasa se bibi wo ena ma otimi te se bibia wo ha na wate se bibi be hyew na se obete se bibia hyew eno a na di hu djuma eno so na ye nerves no okay ana kire se eno se bibi ebe mu a na se ho tochima etimi the problems ahodo ebrewo sanso na ntini na moja famu no so eno so ho ba problem a eno so the problems ahodo ebrewo na mmom no ye hwe claudication edeko ni nua deep vein thrombosis ho a ye kire se ntini na moja efamu no a ye frɛ no arteries no eno se abra moja ne namu na no o ye exercise dem fan say o nante ana say utu America samre no nanke wa say moja edi afosane yie e wo nipaduanu mu but abra o nante ana say utu America na no obon say ba bia nka say moja no koduru nante man koduru obon say prekope ba bia moja na koduru no ntino na ma honom eye wo ya e honom betutu pa ana say e honom betima agene ayetitriti kire say wan tena say ana wan gina ho a na kire say o ya to foma na sa o ntumi ya wo no eno ena friend claudication no ana e ka say sa nerves no so eno so claudication wo ho kire say abra wo nantena no obahu say eno so say pressure ebamu sa na na ede yawo bi afri oto ase on siremu na kukumu na ntu na kire say ehya say etwetwon sa kire say wan tenase a ana say wan pedan bi antwere ana kire say o ya to foma na sa eno so your friend neurogenic claudication ansana ye be ka say entini a eno so efren veins no eno so ya na mpempi na mutimi esisi enti ebi ohono ma abra nerve no kasia ewo mu a efren no deep veins no eno se ekoba na se
emu esia e the deep vein thrombosis and a brewo na kyerɛ sɛ anka abra moja anka ɛwɔ sɛ efiri wunsan na sɛ wɔnan mu nyinaa ɛsɛn kɔ wakoma no mu no entimi ɛnkɔ no nti no ɛbɛhyɛ ahyɛ ma wɔnan mu atutu paa yie ebi wɔ hɔ etimi ma obi ne nan baako ɛhono obi wɔ hɔ na ama ɔnan se ɛyɛ de ɛtaataa because sɛ fluid anase efin bi anka ɛwɔ sɛ ɛfa moja no mu ɛkɔ no entimi ɛnkɔ nti egyinagina wɔnan mu entini nyinaa no kyerɛ sɛ wonya deep vein thrombosis a ɛkyerɛ sɛ wonya saa condition no krampo na etimi kɔ ha superficial veins no so a ɛno so yɛ veins bi a ɛwɔ honam nani kakra enti ɛno deɛ etimi ɛbɛda de honam nani kyerɛ sɛ etimi bobɔ akorɛ a kyerɛ sɛ ɛno because sɛ moja agyinagina mu nti no ama na ayɛ mmerɛ I am rented me boba kraman bie hunam nani and to ube obi na hono titru koto dwenachi ene ne nan tu hono no obo say ntina obobo akra honom saa bebre o de osaka otimu say yes eno de ntina na pie ne no yes and say doctor beka kire wan sana hu say saa problem ni e friend of varicose veins and also saa na tie ana yaka kosi say koba no say ntini ni mu sisi na say wo ye wadwen say okay wo nante na say ya kra o de obetena ase na say to wa no watimi asan sora to o nante so no ya na mpempi no e de oha bebre na betimi de abre ni pedua no ana e kire mu say oyo obi a no o de ne vascular claudication na mpempi no obetimi anya heart attack afiri ho sanso na obetimi anya stroke afiri ho Saudi no so ye deep vein thrombosis actually a veins no and a problem abamu a eno so ewo ho a obetimi anya pulmonary embolism naturally say entini betimi we na moja na abonto na asi entini mu kwan no ebetimi afa entini mu saa akosi waherawam naturally say bema ohumi a ensisi so ohumi a ensi so eno so eye problem ba kwa ewo ho and e ka say ebi ho no ma etimi ma entini nketo a ewo onsa no wonan mu nyina no etimi esisi nti obi ho no ma na ama na nsa no eye ne titriti na anu ye ne titriti na edrum pempen so bia na afi efroba sa etimi ma obi na ho esesa kala na kyerɛ sɛ ekodrum pempen so bia because sɛ moja no ntimi enflow enkɔ onan mu nti no na akoma onan no ɛhono na mo de image na to so e de ama enti onan no hono saa na yes onan no hono saa na moja no ntimi nkɔ papa entimi nkɔ no nti no na akoma etwa kuro kakra enti saa mmerɛ no nyina no saa kuro we bi no entimi nkɔ enta nkɔ nti saa fo no na edrum pempen so bia gise ekotwa onan anase ekotwa onsa sabe pe na TNT ya bo no tofa no na chese de esua last week ebe si this week ni okay na ya san to afri ho me atoa so de afri ho no na chese ese ye hu ekwan ya na efa so eba ne ade no nti no se ne yenko se eba sa no a enipa no se ne na mo hyehyere ne yawo eba no osan hu empopoye bi esa woni nipadua no mo be hu sampa de eba de divine thrombosis ni bi na eba me so ana. Yes, say deep vein thrombosis. One say me sha say me kan ka say ebi wo honom say bana say nipa dodo na no omunya symptoms bia na say omunya bibia ntimi enda di mo hu say ebia on ntini mu asisi na say nti no odenam enti bana sa ebia wo hu say wona ya wo ye nti wo hu say ebia wona mu asisi na ebet mama ebia wo ho na say ohumi ansi so honom na wo de be ko hospital wo de ko hospital na afi ya check hu say ebia ona mu na siye ebia ona ni mu asi kakra na clot na asi wo honom no ebia firi honom akosi wa heraba mu ntie say ama ohumi ansi so na ye wo test ahodo bebra ya etimi di hu say abra won te symptoms crampo no yetimi hu say ebia won tini mu asi yes your test ahodo bebra ye ebi o ha ye say twa scan na ye differential diagnosis na ye conditions ahodo a any sa deep vein thrombosis we na say any claudication we ese na yatima hu say we pote na ye den na hawo na yatimi de yatima ma waduro na atimi abo ama na akọ na afen so ya na mpempi no say a deep vein thrombosis yaw pa na eba wo na mu a ya na tambia no egina mu den yaw yapa yes yaw yapa ente say claudication na eno ote ho a wonte hwe but wo sore say wo nantena o ko anim na kire say yaw na ba ente bia say 5 minutes bia na yaw no beba obo say eno be kire wo say vascular claudication but say koba na say ebi o ho a 5 minutes etimi ba ebi o ho a be 30 minutes ansa na ba eno kire wo say neurogenic claudication enti
and let's say no ningina no ya hwe say sa entini miensa we entini miensa we problem so ya ma wo nyina no eba kwan ben so na ebe fa so asayade no arteries veins in the nerves no sa pepe na tie enti sa wo be sa sayade we ya wo hwe arteries veins na nerves na normal mienu na ya boso a eha sa ntini miensa we pa normal mienu inflammation na clots and I say coagulation say ekuro etwemu ana ekuro twa ho ana say bia moja ne bo ana say moja na bo to asi kwan no sa pepe na tie enti first say wan kasa no also say o lifestyle so pesa o say ade no nko ade a yedi kan hwe lifestyle no enti e ka say yare bia o bia efire yare bia wo na chiwade na eba kire say no bi ho no ma ese wan kasa osesa no ansana watimi apena akade e dia sayade no enti so wo sa conditions we ya aha wa hu o hwe mfoni eda ho no ma hu se arteries ne na da so no ntini e da ni padua no mu a moje dia fusani wo ni padua no mu no na anya ba pe first e wo so hu se no ma na enya ma wo no e na obedi kan ya den adi kan hwe so enti de edi kan so utimi hu se so we obi a onom cigarette and I say otwe nwusia e wo so utimi jai first so what's our condition when so otwe nwusia no ko bedding especially sa de ema yensa no ye titriti no na eya na de ema yensa no ye titriti no bi ho no ma side effect of ndro bi ayenom bit say diabetes syndrome bi me pese me body diabetes syndrome bi ho no ma sa no ma na side effect no onum ko drum pepe so bi a yes omo wo diabetes bedi adanse sa adro crona adro bi ho no ono ma etimi sha sema onsa no ye titriti omo nom no omo sa condition omo nom diabetes adro no hu anti diabetes adro na ono ma na ye osa no na say oyo obi a otwe nwusie na say wo sa condition we na say o pesa o sama no ko na say ogusu twe nwusie a no ko be den pa first no kra na e ka say first no anka mema na eta wo sa problem no pa but say anka me say emado do na obi munyina do mo ho agi de omunsa ye omunsa no ye omutitriti ne na ya no ye ne titriti ne ade no emado do na enya bi pa but first de na anka mema yes sa na tie obi de ne yawo ne ba ene makro ntimi fancy sa enti e ba na sa na se one treat abo say efroba na efroba onsa no mu sa eya na sa no mo nyina enti se wo obi a o smoke a e wo say utimi ejai first okay second but obia oka so twemi sie no ukwa ye ukro nkuma ni mu a ekura kese nkura some of them mo a omo no anuane no ebi di ja na eye o sa no otija no na nwisie ni bi ko ni mu a watwe bia na nwisie de enya de pa on say omo a omo tija ho nwisie ko mu pa no edrum pempen so bia omo nya problem nti when they bet me there sa how we say ni na no abra e ko mu nim say obi a otwe cigarette krampa o tin chen na cigarette pampa ne nwusie ne sen ko mu no wa o tin chen no kwa so nya effect more meaning mind bi ne na yere ko drum pempen so bi a na yere na sha say develop asthma but be man na etwe nwusie what you say enti oba na ka say wa kan be man mfi kire say dan mu anka wo ne oba ne kwakoda no krampa o twe nwusie ho no o smoky enti eba na sa na ekwa oba ne mu mo edum pempen so bi no be man de anya asthma oba ne mu na anya asthma what you say enti nwusie na anka sa na ekwa mu bebre anya de pasa enti say o de no to nchen a de edi kan e wo say o ye exercise ya na mpempini ka say exercise no eyema ni padua no pa afri say abra wo nantena na say utu america na ebo ma moja edi afose ne yewo mu pa but yen hye no so ha say so wo obi a ontini mu asisi ana say wanya plot ewo omoja mu na ma ona mu asisi ana say onsam asisi so wo ye exercise bia man dwen say plot na ebeko enkoda me ya ma moja na di afri say na anane ya betimi anane enane da but de be boa no say ebo wa kwan mienu ho kire say yawo na obete no serve as painkiller amount and second etumi ma moja edi afusane yewo mu kire say abra moja no edi afusane yewo mu no emma clot foforo ensemba ana moja foforo bi ensen ko bontoa what you say but dada na
ɛwɔ hɔ na about to asi kwan no de entimi nane because of exercise na wo ye no da okay but o exercise a ebe ball pa ye first ebe te o ya wo so second ebe sama moja dia fusani ya ma cloth fufuro ye de ensen ko form ya na se moja bi ensen ko bonto a enka ho okay o yes wi a de eto so miensa ne se wo cholesterol ana se wako ayaresabia ama ya ka kire se cholesterol wo soro a se o pe kwan bi so man ba down say bia cholesterol aduro na wono mai wa say okoso anom ehun say cholesterol na ba down say ye abibiduro bi so na obenom ma cholesterol na ba down so a wa say opɛ kwan bi so ma cholesterol no ba down anya sa no kobedin ana say bitumi asama omojam ontini mu krompa sansisi more because of cholesterol na ɛwɔ hɔ no Pacho, what you say? And no so this is na atimi aboa. Ansa na abekoso no. Enipa pi wo ho a cholesterol ya ye ka ho asemi. E be very difficult say obehu se me kra no. Cholesterol ya wo mini peduanim na dɔso de na wo say ye wo ye nipa ya wo ti asase so because check out ya de a ye shadam penisa ye de adwuma yi ye ho ano. Ensi wo be hu no na we na agensem awie ye hu no na agensem ama ene ema nyina no ya kachi. E de ba asem na obetimi aka de a kire mutie for now no answer. Yes. Cholesterol de ho. Sa na cholesterol de eba ni peduanu mu ya na mpempi na ehye dem bon kae sa. Unless ebe cause problem one ehye ase cause ehye ase bon kae. But ebi krompo en bon kae da enti de obe ne se abra wo ho no bia anka 1 year bia no na se 6 months 1 year obetumi a na wa kwayare sabia na ya check cholesterol okay enti bia 21st clinic wo hoyi obetumi abawre ya so e bia se o person check cholesterol hwe se normal na se nye normal because ndiane be bre ho no ma ye di a ema cholesterol no kwasoro so ye nim enti obi ho no ma onam ho abahu na wanye stroke na sa cholesterol stroke no de etade ba na se etama obi nano chia na nanimu fa ayese chia kakra na nani ba kwa ayese ekata but obetuma move na site ma move na nine okay cholesterol no dodo na no per me medical experience amanya wo mu no dodo na no sa na ekoso enti yes sa condition na aduane potin bi ho no ma sa fo no nyina no dodo na no omunya sa cholesterol na ha sa adwene na me ka ye yi ano ofa emu 100 a emu 90 edi sa aduane no but wo kopo sesi a obi adwuma na wase no wati ase enenti a oba ayaresa bia expert no ho ye do be fa sa counseling ni mu nyina na ya kirekire mu sa na tie Unia ne kese house boy we mi anso ane na net wo kire aduane na wa me obi adwuma begu ya nkire nso so amanfo nso so ewu wo ho sa na tie enenti a me kire wa be friend ne ya ka achi enenti a time bia no se problem kitwa bia ni a wo kwa yaresa bia ye do enye se bia wo ba ye ma ondronko se ye do go through counseling na e kire no ma bia enya ma for that condition okay oti ase na atumi aboa afei se free cholesterol no side a ebi wo hono ma na ebia na problem na banti ama ona se etatai onso de obeye nie e wo se tam dia no se wokoda abra wada wo mpa so no na wa rezi onan adiato ebia sunie so wa odo na to sunie ebia wa pack sunie ba mienu anase miensa bi na wo de onan aguso odo onan aguso sa na kese onan ne bekosoro kakra sen wakoma ahanti abana sa oda fina anka gina onan mu anase moja gina onan mu nyina no ebetimi aflow sa umun se no wo form na wutini da so na onan no so da so nti yes okay etimi ma no flow sa esan ba wakuma mu because e ka say veins ne de moja enamu no enhye dem fa pressure papa enamu na na pressure no e fom nti oda ya na etimi ma moja no flow esan ko wakuma mu kama ebia se adeachi na sa also person manage ne year sa wote ho obetumi de wona agugu ebia table so so we obi a wota sa problem na ebia obetuma ye no 2 times and 3 times in a day and omo na ye sa for na ebia omo sore de omo sore no so mu di dada adwuma bia nantie anasa wote ho anasa ogina ho no ma obehwe na nanse atata na mum anadwena wakoda obeda sore no na atwetwe sa for no nyina otumi ye sa we na ebetumi abo ma wa manage condition no addresses for no nyina aka ho sa pepe sa na tie adana baida wo ayi he ya no complain ni so ame ho no complain ya na na poso na ata na peja e na your friend is saying ye nua please for no so
ni sojafoɔ na ya ɔmo gyina ntenten chepa no ɔmo nya saa ɔha we say pent ya ɔmo fɔ ɔmo nan tan ngu table so wa unse wa ma watwe ma adwena si bibi so okay say o say na o te say bia me no say ya hu say soja ni etimi gyina hɔ kye bebre no wa hu say ya say ye Vince no say o nante ana say o move kakra eboama muscles na ewo Vince no ho contract nam na ewo yentini ne ho say contract sa na aboama apia moja no afro ntini no mu okay enti soja ni gina hono ma ya na o move no nan kakra wo boot no mu enti o move no nan kakra wo no pabo no mu na eboama moja no flow okay ekosoro say de be ya onko tenhwe because edum pempenso bi na se moja no flow papa na ne so bebri no na wato fom enti obohu say a school for mo parade no mo ko gina ho adodo na atimi atetehwe na ayi nansan de atwa mu yi penyimfo nyina obi kura fam wuye because dodo na hu sa tactics we sure enti abra ono wa hye no boot no tententi a kire ne se o gina ho no ma o move no nan kakra wo boot no mu to bit ma gina ho saa na moja no flow but o ko gina ho se minute ona be sheki Ati ase ona be sheke ma woni so abiro beto fam okay enti ano so one secret kakra e ho ha ebetimi ayama na boy no to obi se onipa ne gina o chenti on twan hwe enti so kwa ye bi okay we ka say once so jama ntimi ye de meso betimi aye ye nyina ye nipa enti tactics bi ho no ma ono wawura mu no ya kire no e bia wo nim enti hye no so because e was say moja no timi e flow ne santi no entan gina fa akoncha na say ebia wadwuma no ma gina fa akoche krampo na tire fidgeting okay say move na no kakra say the be ya muscles betimi contract na timi abo ma moja na flow what you say enti utimi ye we no nyina afei ade ba ko a ehia opa na ye nsuo nom kire say utimi num nsuo pa yi a etimi bo ma moja na nkasa enye take enti we ekoma mpanyimfo enti mpanyimfo bi ho no ma me kai man bi ye de no ba yarasa bia but enyini nso ka ho cause no adi be 90 plus o se onum nsu a na ase ne yemu itim nti ono onum nsu onpenso no na ne yemu itim enti onum nsu onpenso no kra but se o nyini na se onpenso no ma e ma omuja no ese de da no because moja no your components of blood your moja no fire friend of platelets your plasma your red blood cells and your white blood cells enti plasma no moja no fire nsuo enti moja no fire nsuo no no ekuta fia anka ewo moja no mu no na kye se eyi fia ewo moja no mu efiri ho de koma ye kidneys no eden asone so na ayi afiri ho enti sa plasma no o hwe moja no component na eno be ye moja no mu ohamu nchichemu be ye aduonum 55%. Yes, 55. Na kye se emu half crampo no nsuo. Sure. Enti the more obenum nsuo no ema moja no ye tin kakra ema moja no nda emu nye dudu ema moja no mu nye du enti se wo obi a wonta no mu nsuo ema wakonya no se moja no mu beda na abontoa okay what you say enti yenta no mu nsuo ota no mu nsuo in the first place no eboama moja no cells na entimi enkeka mbom enkoye den enko bontoa anase enko kloto enti eno se ye one factor afi se ye hu we no nyina wi afi na ebehu enduru a ebetimi aboa yen na enye nduru a obekwa kototo anom na mom no ma bia wo so betimi aye ofi a etimi aboa wo na eno saa no ansa na obetimi ahu de obetimi aye ama na aboa wo na se eduru we ya wo no mu se ebetimi aboa na se entimi mboa wo na we se otini pedua na se first enti mepese yedikan hu kwan a moja ekloto ansa na ya hu nduru a betimi aboa yen ene kwan a nduro no fa so ya adwuma ewo nipadua no mu de enti e kwa e fa so boa o enti me kirekire we nyina mu a atimi aboa ma wa hu se yes we na anamo we ya wutue ene na betimi aboa ma ayaresa na atimi akonkan okay pacho what you say ene enti ya shada anya sa segment we
for treatment no kwano. Okay, jina ho ma yabusia afa no abeka ye ho a healing point dwumedie na ye de dan wo Sompa television so there are one television so Sompa 93.1 FM, Sompa 98.9 and a Sompa 90.7. Domye wo Facebook no so na de doctor kan images na eba nyina no watime ehunu no wate ase eye Sompa TV Ghana na Sompa 93.1 Tara One TV Boshawa wonsa bekayen research sciatica research and treatment center and afa 21st TV so no ye nyina ye twa live Facebook YouTube so Sompa TV Tara One TV anase obo sciatica so anase your friend is saying sciatica research and treatment center one also oboshawa wonsa ebekan na watimi adom dwumedie sebeye impomode ho nsem no ebekoye Dr. Yusuf Salifu Dr. Penyiya wodini dwuma 21st clinic ehwe overseas Alpha Radio nche Kumasi branch na enwumre ye ne no etwetwe nkoma fe no abetomu a deep vein thrombosis na ye ka ho asem no doc afe yenhwe na sima edunu mu aka no onfa ncheche ne fa sima du aka no so mfa yetie fo so course ne mra. Okay. Enti ye to so ana ye be hwe kwan a moja ya fa so ebo ntoa wo nipadua no mu. Aha. Kwan a moja ya fa so eklote. Okay. Na o hwe nipadua no mu a medical ka se moja no fa ba kwa ye friend platelets. Okay. Na se de etienie moja ebo ntoa wo nipadua no mu a aya na mpempi no eye mfasode emayen because say moja antimi embo ntoa wo nipadua no mu a anka moja betu saa abra wanya accident bi na se bibi akotwa. Okay. Enti se bibi etwa wo na se onya accident bi na se ontini no mote na se moja no enwunu wa de edi kan no entini no mu ebe hya se contract anase emu no emmoa. Okay. Emu no kata enti emu no moa sana na afei aboma moja no anka edi afusani anase flow no swate because moja ntini no moa ketwa sesei enti se kane ana afei so nipadua no be activate moja no fan friend platelets eno na adwuma no se ebeboa ma moja akloto anase moja timi abontoa enti sa platelets we no se ebe kekambo mu a na eno so abegada ewo abeboa no ewo babia injury no asi no anase ntini no ano babia kuro no ewo no na afei brebo no so produce clotting factors proteins bia eno so ewo ho eno so se eba na abeka platelets ni nyina abom na chese afomo bibia efre no eye fibrin pacho se betimi de we na to TV no so na atiefo so atuma anya ntiase ho yes sa na aha enti wo hwe sa moja we na first image I was no eno ena platelet cells no and the platelets no say enti na te enti amakwan abeda ho enti moja no nwunu enti eba no sa platelets no ba we boa no ho no enti eboa no wo honom sa na afi brebo na produce clotting factors no na eno so aba eba na afi abeka platelets ni nyina bubom na a form fibrin no na yete se ahoma bi a chekere ni nyina abom no na kire se eba no sa na ama emunu edru enti obehu se moja na edru ewo babi a kuro no ewo no na kire se abonto ewo ho na se clotting factors no ebetimi aba na kire se brebo no e vitamin K ena yesa adwuma no enti so yo obi a vitamin K short woni pedua no mu a na kire se onso no moja betimi atu saa aha because clotting factors are brebo no produce no brebo no use vitamin K enti obo se ye nim hwe krampo no ye call JHS mo kire se vitamin C boost immune system vitamin D we vitamin K boa clotting factors eno nie pacho what you say na vitamin K ne abobo nuane ni bi nso so de amayen sa pepe na tie ne yi ne ka ho enti se ope se yes ni nyina boa pa ye greens no aha enti se ebi eno ti a ebi wo hokrampo a se oyo obi a se bia on pese moja betu bebre krampo na aha ya na mpempi no ye ka se sa green leafy vegetables bia ya tadi because obenya vitamin K no more aha so ya bi na se obi o ho an moja ya bontoa
na say ye catch and say okay do what to aduro bi so aduro bi idea to ye di what to ntino maintain the green leafy vegetables and no kira say ye mpese obenya vitamin K chese na vitamin K no enkoma moja no nkobon toa enti enduro no bi wo hono ma a preventive vitamin K production no so ewo ho enti ye ba e be kirekire mu de enti a nduro bi wo ho a etimi de ma wonom nduro bi wo ho a emfa ma wonom na de enti a ye de ma wonom eno duma edie sa pepe enetie enti nduro bi wo hono ma say ye de ma wa ebema brebo no entimi nya na adwuma because enya vitamin K no ma brebo no entimi use vitamin K enti eba na sa moja na nke wa say etimi ebo ntoa na entimi emmo ntoa bio yes afen so yetimi ma nduro bi a eno ema sa febrin we sa ahoma bi a say de akekere we na abomu no eno so entimi enye na adwuma sa be penalty na yetimi ma nduro bi a eno so ema platelet na nke wa say ekeka bomu no eno so entimi be keka mbom na kese eno so ya antiplatelet pacho wati ase na yemfa ne say de anka ye mfaso de manipadua ne say anka moja ne be bonto ase de be ya moja no enwunu bebre na emom no abra moja na bonto awie no ye wo bibia efre no plasmin eno so wo moja bonto anu mu enti se moja no bonto awie na se ekoba ne se ekuro no hilivia na afi plasmin no so system na activate no na eno so a pete cells no na che se moja na bonto asi ho no mo no eno so asan ba bia ni nyina asan ko ba bia wo se eko na che se moja na bonto na ense ni ho bio but obi ho no ma na system no enya adwuma papa enti se moja no ko bonto ape sa plasmin entimi nye na adwuma enti bo nse nto na abo na akoka ho se injury kakra bi koso ewo ntini ni mu ba bia na moja na ko bonto ape na kire se entimi ensan enye den and disperse ba na sa na moja na e bonto wo nipadua no mu sa enam sa so ma nipa bebre ho no ma ya mo nduro bi o ma that's why no because ye bo ho ban se moja bi enkobo nto wo nipadua no mu bio enti ebi ti say obi anom aspirin anoma every years ni oguso no because of juma bi a sa aduro no eyentia okay now you say one your condition be to say claudication and I say deep vein thrombosis afa edie na obetumi aya aboa wo ho abra wo pesa wo say ade we because ya kasa yenim say abelfo nduro na ye de mawa ebetumi aboama asolve sa problem we eno so say was side effect won so bi ebetumi de abrewa because say yamfa mawa enye ye ntino na ede mawo na o no ma eno so side effect say wo eno so come problem foforo eno so yes eno so be sa akoye yade bia eno so betumi asan eden asha se wo kosa ati na ye mawo natural remedies a wankasa wo ya more side effect bia more side effect bia na remedies a anase no ma bia abrofo agina so ade ye ndura ohu ano ye den no onom krompo a osan konya effect afri mu na de edi kan a ye ntimi eyi afri mu turmeric yes turmeric is very good for say o hwe entini ahodo miensa na ebebo so na me kira o say inflammations ekoso clots and as a coagulation so ekoso enam so ma moja ntimi enflow yie no turmeric edi hu adwuma pa kire say turmeric no say betime di ne dwuma say de esafata na afri no property e wa efre no curcumin curcumin no eno na ma turmeric yellowish color na uhu no ana eno so na etimi di dwuma ni nyina na kire say ewo anti-inflammatory properties ewo anticoagulant properties ana ewo antioxidant na ni nyina no kire say anka entiri no mu anka say kuro bia ba mu a ema entiri no mu ahohuna akoya ketwa no eno turmeric sa curcumin na ewo turmeric mu no ekodi hu dwuma ma inflammations ni nyina aba down sanso na antioxidant a eno nso sa oxidative stress na yakoso ma entini no mu eba problem no eno nso ekoma na aba down ana afei nso de ema entini no mu ekosisiri nyina kire se moja no ebo ntoa no
kakumi na ewo ho no ekoma moja no entimi embontoa enti eba no sai no so eba ho ban pa enti turmeric ya de a in fact so utanom turmeric tea abra what's our problem we bia etumi eboa opa ye okay make us ano na no nkire se okonom bi wo ha ye ka se turmeric tea na bi wo ho ma na the flavor bi na aye enti bo say turmeric no pampan wo mu so na ye flavor what you say now yes wo eye abrobe okay abrobe no ye wo bibi wo mo e friend no bromelain na bromelain no eno na ye property bi a say udi abrobe na ekoma wano ye say kuro no a say de ehihye wano ano ye na say wano eye kuro because how bromelain no ano ye din pa okay ano ye din na de etienie bromelain no say udi abrobe na eno eye anticoagulant eye antithrombotic kire se udi abrobe na eno abra wo clot wo ontinimu no moja abontoa wo ontinimu ekonane sa moja na abontoa no okay ekonane na ankasa esen prevent you from getting clot enti so you obi a ope abrobe pa na so was that condition we abo pa yi but unfortunately wo osa enyam say bia oyefunu eya oya because of sa bromelain na ewa abrobe mu no enti obi ho pa abrobe pa na bromelain no because e digest protein no ebe ma no kuro ewo nanum nti ompe okay sa ope abrobe pa na say bia enye say bia wo de sa oyade na so ope so di abrobe a eno so ope so yi sa bromelain ni frimu a obetimi asoku no wonchini mu kakra eba no say be yi ano to nchini mu kakra yes nchini nsuo mu kakra wa sensena wie na say yes wa sensena wie no o de gu nchini nsuo mu kakra na etwe sa ebre sa bromelain na no ase enti na watimedi o bromelain obi ho be ka say okay na eno so asa ko ya nchini dabi enti sa no say obi wo osa obetimi ya ne sa obetimi ya ne sa but o ya ne sa emwa ofri say bromelain na friminti eno aduane na obenya but unkonya bromelain na ebe sa oyade no what you say emfaso bi ene so mo bi o sase okay ana se onu anso a wanu bebre no ukonu anu bebre a eno nso ebetimi asai bromelain na ewo mu no enti ka wo hwe abrobe a ba bia bromelain no wo paa no e wa abrobe ne ti e wa abrobe no dua no ba bia ni dua no ne ebu ne ti so no ne hono no nyina no bromelain ne wo but sa ne ti ni we no nyina no sa wo no a e wo se o ma ne dafam so pese bromelain no ekamu a e wo se esema wo de akire no eto forma na asesen se me kire se se wo no a ense so be na huru bebre okay no huru mu na me pese me kire se me na ese wo fam huru kakra be ja no pa na nye buruburu bi asa te huru kakra be huru fa so ananka wasue ense se wo 100 degrees kire se huru fa so sana na kire se wo 100 degrees enti yama ntoto ne momokra na ne de enya ayi kakra ba yama ne huru fa so pi otimi yes stew why stew no yes be no timi lower gas no wa lower ja no na amana esima kakra na se de epese ehuru a se de fom pa ni na ehuru kakra sa pe na wo se sa wo noa abrobeti anasa abrobe no hono anasa ni ba bi kura na se ope bromelain na nkasa e wo se de fom pa ense se be huru afa so da se jana wo se o ma no ekofo pa ben kakra sa pe na tie wan sa be huru abro so no bromelain ne be sei ento ba dwen se o sa ho yade nso na o nom no kwa what you say na ye be sa hwe bibi ti se apple apple wo hoi e wo bibi e fe no quaticentre routinicide and they mean repeated the course na I don't know who proceed entwaso I don't know who sa quaticentre routinicide no eno akoye se eno so ye antithrombotic esen ye anticoagulant na kese elbo ho ban efree moja ebo ntoa ho ena sa wo moja ebo ntoa oni pedua no mukrampo na esen ennane no na sa routine we are make kan wasam eno onion anase gene crowd bit manya bia frim okay ahenti obi a se ompe apples crampo na
eno obetimi se wota de gene krompo na etimi abo pa ye ye wo local ones ne wo hano so ebenya bi afri mu obenya bi pa okay obenya bi say friend say apple na okay apple no na make yes obenya bi afri pa so yes awo yes abrofo de ne wo yankasa ye de ni nyina obenya bi afri ni nyina obenya bi afri okay kama papa enti so wo hwe ndura hodo aye nom for we na dodo na no eye anticoagulant but enye antithrombotic okay dodo na ye anticoagulant enti ye de mawa ye wo aniswadi hunu miensa anase ye trimu pono ye miensa botaya miensa na eta akire se bia obenya nkwatenten se bia moja ya bonto ano foforo ensan kofome ena afi ya na wote no so ebeden ebeba fam afi unim se ye ba no se moja be di afusane woni pedua no mu a ade ba kwa yentimi yi mfiri mu kra garlic ana garlic nso amonfo taadi pa firi se ye nyina anim se eno emma moja di afusane ye we mu na garlic no ade ba kwa amonfo nimpa Alison ewom na Alison no kire se eno na emma moja timi di afusane ye ewo nipadua no mu kire se antiplatelets antiplatelets no de etimi activate sa platelets no ma platelets blood cell platelets no etimi ebebuwa no anase ekeka bom etimi elbonto ano na entimi ma sa de no enya adwuma nti emma platelets no embeboa no enti eba no sa pe na ama platelets no mbeboa no nti emma moja no entimi embontoa enti e ka kire wo se nane moja enye se bia nane moja no na emom no emma platelets no mbeboa no nti no emma wonya blood clot enti wo problem we nso ubedi garlic na dia na kire se ebo wa sa kwan no so but esen wo mfaso de kekra bi a kire se no so dissolve anase etimi disperse clot eno so ewo no property e friend no etimi hwete moja abonto yes moja abonto etimi hwete no ewo ejon ewo ho ana esen wo adenosine and sa adenosine ana ejon no so eno so timi ye antifibrin na kire se ma moja abonto ano etimi ehwete no sa pepe enatie na indiade na kasa no ye wo bebre na kire se untimi enyi ginger anase kakaduro nso enye den enfiri mu na kakaduro no unim se kakaduro etadi pa na abra etadi kakaduro no property ba ko ebo pa gingerol gingerol no eno nso anticoagulant but enye antithrombotic ana enye antifibrin kire se eno nso eboama moja edi afusani ye we mu eboama moja enkobontoa anase moja enkokroto wo nipadua no mu enti no eno so betimi anya mfasodie pa ewo moja friend saying kakaduro emu na onim cinnamon okay very good pa your college in time ni mo because cinnamon no one thing say the entire me boss cinnamon yetimi de cinnamon ndro ni bia ye nom for obi a wanya clot anase moja abonto woni pedua no mu na sa aduro no amofo ta use pa na emom no na natural source cinnamon yes on say yawo kumadin no ene ye sa aduro no din na sa aduro no din no aye fra no kumadin no sha se ba ya na sa na aye fra no but popular name no e ho me pese me boy ni din na kumadin no yanya free kumarin kumarin no one property a wo cinnamon mu eno kire se eno anti-thrombotic eno so ebo paama moja entimi enye den enko bontoa ewo nipadua no mu enti wo hwe ndro bi te se aspirin entumi nane moja abontoa nemom ebo ho ban ana eno so nhwehwemu amanada di se onum bebra ya na adwen pa anti no ya the doctor di ama ono na wadi so pepepepe tambia no call doctor ho no ma na kire se watimi ama o nkire regarding how I be take sa aspirin no because ho asem edoso pa yie enti be mo nduro bia ube no ma ebe bo ho ban na mom ye mo nduro a betimi asayade no et se de obi a wanya hepatitis B na ya koma nduro se o mbo no bre bo ho ban meanwhile
was so many do a sign of hepatitis B no so what you say okay asa me kasa na yawa edoso dia kan nyina beje free 21st clinic ho wa bla wutu anamo akọ ewusia yemfa ye collect no wa dwenkyerɛ wo susuye anaso wa sembisa bia doctor wa say no we are taking just 6 minutes na yatimi sorry abetimi afre doctor na yatimi ato ankomotwetwe no so 0540311311 0540 311 0540 311 abusia yenhwe na yentimi emfa wo mo pacho mo Francis studio line ne so yemfa no ne mo Francis 0540 311 311 so hello the sciatica expert. Hello. Oh, Kafra. The sciatica expert. Jemeso 21st clinic. Yes, Sompa. Hello. Kafra. Pacho. Inifriso non sanfre. Ujina so won't say yenka 0540 311 311. The sciatica expert. Hello. Ana mento aso say obi keke obi ana say doc ya beto aso wa wonti bibia say bia menim lines no ye bomodin say ye be ye doc ye nhwe ye try last one say amfa de ana che say je say ye pon ana one no motimi afre na omo no watwetwe nkomo 0540311311 0540311311 doc fire etwa na mum me pesa wo de ye kira kwan ne mum na etuja na ye wia ekwan demo ana se mini se time na so wia ne sa ye fa ye kira kwan no ntudwa ye wia ye numbers na didi dwuma nyina no pacho wa nya kwan ya mama na ha nso agugu nti no network issues ne sa na ya net ye sole na ofra doctor no betwetwe nkomoti doc ye fa ye kira kwan no entudwa nsa 21st clinic obi wo man mu hase no o wa amano no peso osoma obi man ba so ye ho a hefa na obi hu yen. Oh okay. Enti 21st clinic there sense amount for who here yentino ye de yankrobata no ato apete Ghana fa na nyina se de be ya beben wo aboboa no wati makonya wa yaresa na santino about 15 branches and counting okay wo hwe Ghana fa na nyina se wo Accra na se wo tiemia Accra no ye wo dome ye wo kaswa ana ye wo tema community 1 okay na se dome de na obekwa dome no se wonim dome pa wo de okọ dome babia Ecobank no wona dome St Jones babia Ecobank no wona okoduru Ecobank no hono ma ne nkyan no obohu se mfuturu kwan bi da ho ekwa ase ho ofa sa mfuturu kwan no kwa ase ho kakra bi a ye wo obankum so obohu ye wo ho sa so na sa wonim dome krampo dia wo de ofa trotra wo so ko dome market obesi wo heavy do choba dome market heavy do choba osi wo hono ma na wabisa se ope 21st clinic on be kiro ana afei kaswa your kaswa New Market Road no new ECG office bi ho na nimu pe na ye no opposite na tema community 1 no obehu yan wo Olam Church and I say Our Lady of Mercy Church na chipe na ye wo tema community 1 o de ba Kumase ye wo Kumase ahwia pankro no enti ba bia wo say e bia obetimi anya ahwia ka ewo sofo line obetimi anya ahwia ka ewo kajetia somra na about tech ba bia obenya ahwia ka bia no ofa o so be okọ ahwia obesi wo 21st clinic esan say wo ka kwan na no pe one kan say do betra obesi wo ahwia 21st clinic ahwia obesi ahwia overseas o de ko techima no ye wo sunya kwan no so hono no Ajenkwa FM ewo ho uduru Ajenkwa FM a ne nche ho pe no eho ene ye wo sunyane ye wo
regional hospital na nhwe ni mu pe first gate enti so free sunya krom na eba obesi o first gate ba bi o ATM machine wo no na nhwe ni mu ho no opposite obehu ya clinic ewo ho enkranza no obehu yen wo enkane GN Bank danu mu eben Children's Park enkane GN Bank danu mu a eho na yewo ewo brekum no yewo Brekum Amangwase, Yaben Chris FM, Brekum Amangwase, Yaben Chris FM. Goso no, Obohuyan wo Goso Abotanso. Goso Abotanso. Success FM, na nimu hope, ene yawo, Dwaboso. Yawo Radio Rainbow Nachi. Radio Rainbow Dru Honma, Nachi Ofro Bepona, Nachi Honma. Eho, ana yawo. Koforidria, Roman Stores. Nanim hop Koforidua yewo O Green. Okay. O Green. O Green. Agata Market eho ene yewo. Takwa no Roman Stores nanim ene yewo. Okay. Takwa Roman Stores nanim hop ene yewo. Takra de no yewo Efiekuma number 9 Anagi Station. Efiekuma number 9 Anagi Station. Obuase no wo oben Obuase obekọ Obuase omo dum kwaro na asefo no. Obuase no Court Junction eho ena yebutuo enti offer number na 0540 311 311 na Ghana fana nyina Africa nyina no West Africa nyina obi anim se ba no sciatica se ebia osisi oto asentini onan kukumu ho onan tu atwetwe eba wase nyina no ye na ye expert ye di huduma and apart from eno no ye ahodo biara say ye stroke say ye adwunson tentem na asefo nyina no wo de be ya hye ya de say ye be sama na omo amona ne nyina a omo tie yen anase omo hwe yen ye wo special ayi de mom say wo amona ne na say utie na ebia na wanya sciatica na say wanya yare bia opese 21st clinic ye hwewa eno obi a wa Ghana obetumi amana ba ya so ye obehu doctor obeje card na obehu doctor obefrɛ e phone so ebia WhatsApp na ya consultation e phone so na afi ye wie a na ehu ndura bebo na kyerese ye de ama na ye de akoma na kyerese also won satimi aka na wasa ya de abra onni Ghana empo yes Ebusia ya de ni nyina esi ya da doctor Yusuf Salifo ase wo nim de se wo nim de ba ya resa ene apomuden dia wo ye number 1 ye da no ase doc ye fancy anyakopon ye adoma da se ne ye besan ehye bia ye fa seda ema MC afom water 1 TV ne Sompa TV afema pike chinchin fidie ne from ademame ena Ransford enso ne azuka enso share ye MC awo share ye social media handles ne nyina so ebusia medi do ohene ire mame ekua ye boa esiama bronya ubetimi afreme abrewati ahwe hu ye fama me kosi se da se ne ebeto ye no ye fa sedama manager Daniel ai wono so ehwe ye Facebook dazi Anastasia so tade na o share ye mabna ye dase ena obe Angela so takwa ena o share ye free ye Germany so Josephine Phillips wono so ehwe ye edifri watenga ya Genevieve ye dase ena Olutonye enso edayase yeso yedase why ena Edward nso ehwe Donzi Kenata yedase Wumbe Samuel Brewu Constance Linda Tete munyina yadamu ase rade enkoso a enyamo kese nyame yadomo wo kire 4 p.m. Tra 1 TV ne Sompa TV so dwuma de repeat no ebetwa wo so ya no ahwe ho ye de amerade ema adepa bi enchie yakra munyina So wante onipaduase a wonte ayaresase over the years yantiase afei na yabehu no se sa 21st clinic edasonko ewo herbal ayaresem ono no di kan ema Ghana for eti mayehu se ye wo yare bia ye fro no sciatica anso hwa oyenhwehwemu esibia ye kayade no bi nanso se original ne wo hwa yemfa imitation emfa nyehwe